Alofa. Kalofai. Vaftai afata simai, vaftai mafuta mai, vaftai lango. Kamalia le atua nei aso alofa atu mo oi. Ia le atua. Hi Eddie, morning. Hello Fatis, oi mele ainga. Saya mafuta mai.
La lo fala sunga fa fenga inga. Mike. Vi le tua. Nei tai au fo. Ya vi le tua nei tai au amen. Ya ai le matafo ile fa so ya. Ya fo una tato o ile li ya mene ya tama. Vi ia lava tamala o fio ne so fo fa ya tamalo wanga le. Wa matoto ela fai mai fo ne so fo le lo fa mele anga le o fio. Tamala fa sola upu nei tai au. Mana mia lava tamala fa unga ia mato ia manuia lava le fa so tama. Ina ia vi ia ma vi ia tamala o fio na Yesu. Amen ma amen. Ya foi una avatu se fatalo farnita ya. Ya o te fia nei so fo. Nei tai fo. Ya fatalo fatu fo ima. Fa felo ile. Pa ia fo ima mamalu se tato atunu o Samoa. Ya fatalo fatu fo i. Pa ia le afenga luenga ale tua. Ya. O te fia fo e fatalo fa ia la leo fa le nganga i lunga o pena ta fa ilang. Ile afenga luenga pa ia le tua la to. La ngaina le upoleola ia mai se fo yo. O tua ngane o so pele le ali. Ya. O alo mawhanau o lato whaso le upu marfina ngalo le atua le aso mo le aso. Matalo whatu fo i le aingo whatu atua le tino kiriso. Ia ai o te whatalo whatu fo i sunga whawhia ngainga. Lau sunga whatonu pai Mike Bretta. Ia marwharitua ia Sarah. Ia male no fo alo. Ia male e ka le sia i Monrewa. Ia. Malo lava le ngalu lue. Malo le au na ile atua mono na fina ngalu. Ia, whamanuia lava le atua ia te oto. Ia, o se whatalo whanga ne tae au. Ia, ai mai se o le au mai moa fui mo le au whafonga mai o lato maota malawa. E maa ua mai fui nei pola kalama. Ia, o le tato au nanga maasani ane nei. O le FEAU o le SATAURO. Ia ilalo fa malo le Global Kingdom TV channel. Ia lo fa pena fo ona fa tonu ai ia le sunga il fa fia ngainga ia mai. Ia fa talo fa tu fo i womba anga ni por palama. Te wo le fa talo fa tu na le fia le o mai mo. Ya vi ele ali nei tai awa. Ya. Sa tau fia faia sau tala vila ele fo i fa maurunga ri ngore tua ya e no le. Ai se aso a. Nga ri o tatu le upo le tua. Amen. Ole tatu tu si fai tau. O mai ele Togia Samuel ta upoe o le mo Samuel ta upoe sfulu ono al fai upoe fitu o te fia e fa autu le tala le o le fa tala ino o le mata upu le
ua fa'auina tavita e Samuelu ua a'ami e Saulo ia tavita. Amene. O fai upo e fitu. Awai le vaai le ali'i pei o le vaai o tangata. Awai vaai tangata i le tino. Ai vaai le ali'i le loto. Amen. Ia o le tala fo i lea. O se o le tala ua o whapena ona. Lau sila fia umai i le au whainga luenga pa ia le atua. Amen. Ia i mese fo i e o lo lato. Whaitau rina pia le fionga pa ia le atua. Ia so umara. I fia i whaitau le fionga pa ia le atua. Ai o utoi au maia. E tai ala inai fo i lo tatou au nanga i le atua. I nei aso. Amen. Ia ma whanau alunga i fo le vi inga o le atua. Amen. Wa mea uma tatou mai e whai. Ia vi ia i le atua. Amen. Au lama ni ia i tatou ai atu i nātu le vi inga ia te i e whaamahau. Amen. O le whaawina o Tavita e Samuelu. Whai mai ua, whetalai mai le atua ia Samuelu. Pea e se ame e whaanoanoa umi e fua ia Saulo. Ai le o to, whai mai whetalai ngā le atua, ua ula fua ia te ia, e le to e whai o ia matupo Israel. Amen. Whetalai le o le atua ia Samuelu. E whaatumula na whangu nifo i le swau. E awina atu e ia i Betleema i le ia Iese. Mai e eila na whanau, o sola na whanau, o le awhai matupo Israel. Amen. Whamai ona, whamai whaatule o Samuelu i le atua. E whewhe alu wangi ke ua i loa e saura whasioti. Ai whai mai whetalai ngā le atua ia Samuelu. E awe seta mai povi malu e whaile tau langa. Ia Iese mōna atali. Mai ona alua i leo o Iese. Ona alua i leo Samuelu. Mai ua vaai mele nua. Ona whewhewhe i leo toi ino le nu. Whai mai po ua mali ua tu ea mali file mu. Ai whai mai Samuelu. How confident you are and how other people perceive you. Once you understand how to train it, you can strengthen your presence, express yourself clearly, and connect with anyone. Ready to become unrecognizable? Take the quick test now. Ua o sau mali file mu e whaile. Just tap the screen. E whaile tau langa i le ali. I nā whapa ia o tō mo tō o mai tau langa. Amen. Ma whapa ia i le Samuelu ia Iese mo natali o nao mai i le tau langa. Ma mai wa ami Samuelu. Ia Iese e a mai o natali i o na luma. Amen. Mai o nao mai i le o whanau a Iese mo sau i o tama matua o Eliapo. Ia o le tamalo na lua o a pina tapu so mai ei ma sama. Ia whamai o le atu la ia Samuelu e whaua e whetala i le atua e te e le atua e le ai. Whapena fo i lona lua ma lona tolu. Ia wa avatu uma fo ia tali o Iese luma o Samuelu. Ia ai e le o finangalo a nau le atua. E le finangalo le atua e o la tōwi o le a whauina. So e whesiri loa le o Samuelu ia Iese. Pe ia ise o atali.
ai fai mai toi o leo ia lai leo mamoi. Amen. O mai leo Samuelu ia Yese. A ami a te ia wai ne mwhai on tatou pa mga ia le lao ai. Pe a le sau o ia i nei. Mai ona ami le ona sau i leo le tama. Pa mai o le tama i mu ina lo na laudu. Mana ia ona mata. Pa mai o le au le ia. Pe talai lo le tua ia Samuelu i tu la i FEAU. Ona FEAU o i le Samuelu tawita. I luma ona uso. Ona o Sofia i lea o tawita i lea nganga o le atua. Ona toi alua i lea o Samuelu i Rama. Amen. O le mana ia o le tala. O le mea na fili mai ai e le atua. Le tangata e whai matupu o Israel. Na fili mai le pāmamoi. Fili mai e le atua o sila fia e tamaha. Le loto o le nei tama i tititulo. Ai o le a whai matupu o Israel. Na fili mai e tamaha. Ona o le loto whamaulalo. Tea. E ata tō loto. O ama i o tātou loto nei tae au. Tala tuspa i o tātou loto o mea pito sili o na wha ole. Amen. Ole mana i o tala. Ole fili mai ole. Ile va ai le atua i se maua lunga po se au le lei, po se tino le lei o le ulu matua. E o fo i le lona lua, sau i lona tolu, o mai umare le whanau ai sa te e a tamaa. Sila fia e tamaa. Ia nei fo i a tali i o Yese. A laua o i le fina ngalo tamaa. E iai ala tali i o Yese. O le a whai matupu o Israel. Amen. Mana tua fo i. Ona tua fo feta la inga le atua. Mo maua ta vita le atali o Yese tutu sama o loto. O le loto o le tangata i lua loto maulalo. E lua fatu ese. Amen. E tau fo nfa pena o tatu tangata faulaina. Tangata pa ia. Tangata Kristiano e tau ona loto tātou loto le. Wai le se mea tātou tō mai fuila ele whape o tātou tangata whaolaina o le au pa ia. Le o tātou loto. E le whape o whai atu o te ato toa i le li. Ai ona wa ta ue tātou o tangata. Tangata pa ia o le atua o tātou i lalo o le whaamalu ma le ainga ma pa ia o le atua. E tawona pa ia tātou wāmi. Ma fili mai e tātou e le atua. E whai tātou ma ana au auna. Wau tātou, wana au ni au auna. Tātou te o mai e tau le lei. Tātou te o mai e tau le alofa. Tātou te o mai e tau le file mō le atua marona wha maoni. Pela le fili mai e le atua o tāwita. Wau tāwita o se tupu wa lau i loa o se tupu tau ua
o se tupu e mafuta i le atua, o se tupu e lata i le atua. Amen. O ama i tātou. O ama i o tātou o langa au ona i le atua. O tātou lata ia i le atua. Kai mai le tusia i saia. Tātou whaalata atu na whaalata mai le o ia i tātou. E taimi e le mautonu ai o tātou tangata. Amen. Pe ai ni filifilinga fo i wa mai le tino leo te tautala atu ai. Ia wa le fia fo la ili ni filifilinga. Ia ai awa tātou te whapena, o le mea lava o whapena, o na fili ei tātou po tātou taitai, po aia, paua le mea o tātou whaftai le atua, tātou whamanuia i o tātou taitai. O le se whailau tala lea, o na le taimino i le company, se whailau tala e whamaurungarui inga o le atua. Wa la kule le kofinga le company fai mai o au le la kai ia le vainga le al pipai e tono company al taiminga lai coordinator ai matauri o ava no company e tauna una post fo la ele fa la lo e apalai o mai ia tanga va ai la tuale le tala fai mai o aule la ka ia vai nga le pepai ia wa ola ni wa o ngofo ngi mo fa pe o ka fe pe fa ngo walu i lunga computer mo walu pa wala me o ke lo fai komore o le kemi ko ni la o ka nga o tsako pai lake ma mea mai si mea a se upu le taita inga o la via o makai le yola i lo mama o ngofo e lo mo ofisa o fa kulo tama pa mole alofa mai akia e makua yo le lo ase me lo mo computer ma ngi me uma ani fa mai la walo taita le vai ngal paut molo to sila fia le sia so ayo walu lo mo computer le ai se me kasio ke le me fai ngo fai uma me uma o aver kuma pause o le time sheet o me uma ngo fai uma Tulola ia pela o se pe ala fai atu la tala ona o le filifilinga o le filifilinga o le tangata mata pena i le atua ia mea uma lava mo le tangata o le atua e le ai se mea kau ke leilo e kau ke leilo se mea e kau ke ai valia tulo le kau kalawia ai nga ta pena i le atua mea uma i le kaiminga ma whainga luenga ia pe o se mea o le tau abatu i foi la ele e whalau tele i le alofa o le atua i le tangata e avatu i whailoa i le whamaoni o le atua i le tangata mea nei le leia i le talia o Yesu Keristo i whai mali i mawhaola awai i whapena na tatala tuai le loto o tato loto i le atua ai whapena fwoi na tatala mai le atua lona finangalo ma whailoa mai e tama mea tato te le iloa ai le mwhai na tatala mai e tama lona finangalo
pe a fai e tātou te le whamaoni ma moni lo tātou o le tuaranga sa ili mai o ia i le tangata i whapena na lofa ma whatua tua ia te ia mai sa ili mai le tua ie ta po ia tu ia te ia ma le whamaoni. Amen. Ia Pela o le filifilinga o tā vita mai le pā mamoe. Sa leo le lafu mamoe alon tama. Aina fili e le atua e whai matupo Israel. Ai sa ua le leo mamoe, sa ua alu le tupu. Le matau tia o le atua. Au tato iei fu nila nangu. Ia. Si la fia fo e tama e tātou tai totas. Amen. Ia. Si tātou whasoa na. Ai mai le mo work on nito. Olo na whai upo e whasu marfitu. Wow. E wha ele le lua i tangata na fua mai ele a o le tangata muli o le ali i lea mai le langu. Ia e mane e fo i le Ioane le asfulima whai upo i lua, whai upo mongua ma le lua. O au o le vine moni a o loo tama o le nga lua i vine ia. Amen. O la umalava o ia tea o le fua. E ave e seina ia. A o la umai fua e teu e ia. Ina ia fua mai ai atili. Mana ngau. O la umai le fua. Fa mai e teu e ia. Tātou o la tuloa. Ai fa mai a le fua mai o ka ko langa ni fua le. Fa mai e teu e ia vai fa maoni o tama. A o fua fo ia le fua mai ele fa mai ave seina ia. A o la umai fua e koe keu fa le ia ele atua. Wai loa foi ali la au yona fua. Ai loa foi tātou wāmio. Wai tatauna fua mai ai tātou fua o le anganga paia. O le alofa, o le whamaoni, o le anga malu, o le anga malu, o le mea e tau na tupu. O le ono sai. E telefo le nganga paia. Ai e tau na fua mai a tātou o langa. Mo le vi inga o le atua. Tātou le ainga o le atua, le tino keriso, o le au paia, o le au kristiano, o le au maimo, o le au whafafonga. Ia. Ai e fo se tala ua. Wa le tala fia ngai ma le whafafonga. Ia. Malu a me whale o tau whina ngaro. E poto al tau tai. Ai sela ngā atu e whapena. Ai ona o le tai au nei. O le atau te le upu o le atua. O le upu o le atua. Whatau ma ai ona i tu. Aru luma e tau te la vea. Sa utua tatu la vea. Aru i au tafa. Tatu te la vea. Ona o le upu o le atua. E whamaoni le atua lana upu. Paua le o le upu e mawhai ai. Ona li ua o tatu tangata. Wai le mawhai e tangata. Ona suia le tangata. E sui le upu o le atua.
au mai lea fionga le tua nei tai au. Nanga o le matua sani. Tātou te tiwai. Nanga o le upu, a le atua o le upu e ola, e ola e whawawā. E le aise se taimi e tātou te toi whatamalai. O le taimi le nei o le tātou matahala. Matahala whaleanganga. Wai tātou te le lo le taimi sau e le atari o tangata. Whamai pē sau le ngahui le pō. Ai ia sau le atari o le tangata o lai te sauni whaleanganga. O le tātou whasoa nā nei tai au. Tari tōmuro lo te tala atu e le whina ngalo le atua i a tātou umalama i nei tai au. Lona whina ngalo ina ia whapena na atili ei o na whaatupuina le whaatua tua i tutono o tātou loto. Amene. Ia. O le fola ia. E a watu lava lana tala. Tatou sa vale ma le atua. Tatou wō ma le atua. Taula lo whatua tua ia Yesu Keriso. Malana ngā luenga mai he ana whaia i lunga le SATAURO. O Yesu Keriso na fio mai e whaile whale lenga o tatou. Ali wa tātou sapi nei i manuia o le atua o na o le toto lo tātou li o Yesu Keriso. Whata ua ia i tātou le toto Yesu. Langa o le toto e ola. Toto lo ia i whamalo longa. Whaatua tua i le atua i ala lona pelo Yesu Keriso. Nanga na pele a o le alo pele to tasi o le atua. Aina a wina mai ai le atua. E a fio mai e maliu. Whaile tongi ona. Mali tau langa ato atua. I lunga le SATAURO. E whama mama whama angaro i nai tātou tangatanga sana. I o tātou whasoa na nei tai au. Ia manu te leina nei aso le alofo le li. Le tua le mātou tamapa ia, wa i ufo i whasoa la whanau nei tai au. Tamā whawhitai tamai lau upu. Whawhitai lo whirangalu a tatala mai tamai lau whanau. Mātou te whailoa i le mea moni, a wāni whanongolongo lau whanau tamā. Tamā vi ia oe le atua, vi ia oe tamā. Whawhitai tele, whawhitai anganga pa ia, whawhitai Yesu Keriso. Mātou talo lea tamai la o fio, ia maualunga, ma maualunga lava tamalo i inga, ona Yesu. Amen, amen. Ia, o le tātou whasoa na ia ai, a watu fo ia lea nganga o whawhitai, Whawhitai lava le sunga le whawhianganga ia pasta mai. Whawhitai whatasi mai. Whawhitai fo i le uso ia ngali leile no wa ai atu whatasi mai. Ia, ngata fo i le uso ia Natasha le no wa ai atu whatasi mai. Ia, ne ngata fo i le o Eri. Le sunga ia Eri o lo mai mua mai o i Sierra. Whawhitai. Whawhitai ma futa mai. Whawhitai tele lava le a ingo whatua tua o le tino Keriso. O nisi fo yo le a ingo whatua tua le tino Keriso o le mawātua o la tosu afa. Whawhitai le tō wala lofa i le atua. O mafua ai lo tō whaatasi manei tai au malango mai. Whamanuia tele le atua
ia te outou malava i le suafa manamalo o Iesu Keriso. Amen. Soifua.